Ko te reihi, rua te kaumaiwa, ngā tāne, te kaumaono tau mera roi ho te pake ke takitahi, rua raurima te kaumita. Ko te whiringa whaiti, tuatahi tēnei o te whakataitai i te wahanga te takere. Kei te ara tuatahi, Aorere College, kei te ara tuarua te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mai rangi Aotea, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, Fairfield College, Alfriston College, Manukura, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi, Waiopehu College, St. Patrick's College, Silverstream, kei te ara tua Ngahuru me Morrinsville College, kei te ara tua Ngahuru mātahi. Kua tū te haki ka akariki tēnei te whiringa whaiti tuatahi. Kei taku taha, tēnā whakamohio mai ko ai koe? Ko Kiriana tōku ingoa. E kaihoe tēnei o Rotorua Girls High School, taihua ka reihi hoki i ai, engari taku mohio ko te ara tua whā. Roxanne pia e arahi ana. Kaore e tino mārake ana te kite. Engari, ko te ara tua whā, whakakanohi ana i tana kura o te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Hukere ana a tātou rangatahi i tēnei te whiringa whaiti tuatahi o te whakataitai nei. Ara tua whā, Roxanne tahi whatamaka tōna ingoa. Tuarua ko te ara tua ono. Henry Raheke Whariu. Ngari ana i tā tātou whakaihua kei te ara tua whā, Roxanne tahi whatamaka tōna ingoa. Kia hoki kōmuri ake. Ara tua whitu i puta tuatahi, hika reia tōna ingoa o te kura o Manukura. Ko te nakawhiti i mau ki te ara tua whā. Kei taku taha, a ko tētahi aku teina o te kura o Rotorua Girls High School. Tēnā whakamohio mai ki te whānau heha ngā whakaputanga. In first place, we have Roxanne. Second place, Henry. Third, Finley. Fourth, Kala. Fifth, Kahana. And then sixth, Hikarea.